najbolji youtuber, presno sa vama, to jest Matex je tu. U današnjem klipu ću vam reći ko je zapravo najjači lik u Dragon Ballu, pa krenemo. Smatra se da kada je Goku otključao Ultra Instinct ili Limit Breaker, kako već neko kaže, da je on postao najjači lik u animeu, ali to je laž. Najjači lik u animeu je zapravo kralj svega, da. Zeno. Ko bi rekao da neko tako mali može biti tako jak? Njegova snaga nam nije prikazana u animeu, ali znamo da je on veoma jak i da veoma brzo i veoma lako može uništavati univerzume. Postoji nezagonetnu moć koja nam nije prikazana, nažalost. Njegova moć je toliko velika da bi njegovo prisustvo zaprepasilo sva božanstva i prouzrokovala da odmah kleknu pred njim iz poštovanja i straha. Nadam se da je bio to dobar opis Zenove snage. Ako ste imali isto mišljenje, pišite u komentarima i subite se na kanal. Također mi kažete da li biste željeli Q&A kao specijal za 70 ili 60. A mi se vidimo u sljedećeg klipa. Bitchenzi, peace!